Radyosu'nun ugarmandarı, hurmatlı Batkenlik tuğandar. Karakırgız Avtonom Oblusu'nun düzülgen 100 yıldığı. Batken Oblusu'nun Batken şahrının 25 yıllık bayramını kutlar. Eң башкысы асманыбыз ачык болсун. Денсаулыгыбыз урук туугандарыбыз менен бекем болуп, Yaşlarımızın geleceğin kenin, jarık kılsın. Yaş şarımız bundan ardağı ösmönün yolda olsun. Bizim Batken önüksün, özsün. Düşmanlar yok olsun, daima jakşılık, şunday çoğun konsertler olsun. Batken Oblusu'nun Bağatır eli, ardaktуу bagайын tuğanlar, sizlerdi Örük Tarboğu Batken Oblusu'nun düzülgöndüğünün 25 yılı menen şıl dilinden tutuklayman. Ушуна Баткендин чегарасын тесүү, элинин макулат жашоосун камсыздыруу, мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багымы болуп калды. Bayram жақсы өтіп атат. Batken özgürlüğü atat kızım. Еліміз сүйініп атат. Шундай маңайлары ачык елдің. Bizim memleket önüge versin, öse versin, gülдөй versin. Daima жергебизде тынчтык болсун, елimiz, журтубуз тынч болсун деймин. Batken önü versin, öse versin. Çoğunlardan çok rahmatıga aytабыз. Batken Oblusu бұл үч өлкөнүн кесилишинде орун алган уникалдуу аймак. Salam Radyosu şu el menen bizi ortadagı köprüңүздөр sınmasın baylanıştırgan. Bar bolуңуздар, жалпы жамаатыңыздар сиздерди да чын жүрөктөн майрамыңыздар кут болсун.